الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يرجو بها العبد النجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله وصفيه من خلقه الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Insa sanglitan iwan pupujihan tuput tunggal famaha suci Allah. Demikian insalawat iwan salam itukbal tanyo papangutan yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapay na in kasahabatan niya, ahli niya, iwan singkatan imurul habakkas niya. Mahuli mga kiaulungan sintuhan Rabbul Alamin. Nagfarmanin Tuhan Rabbul Alamin, hanasabot tanyo kaina. Hatat kala nagpamahalayak in Tuhan Rabbul Alamin. Nagpamahalayak in Tuhan niyo. Hahisiyo-siyo in nagsyukur matukan niya. Ataw akan timukbal sin pagsarang sukul, hasawawan sin ni'mat dihil kanya atau piagbus kanya sin Tuhan Rabbul Alamin. Uno-uno na ni'mat, alta, pamilya mo, sehat mo. Injanji sin Tuhan Rabbul Alamin, duwangan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga palangmungan na muhaga mo Islam, maniyo-tiyo waktu tanyo. Murah-murahan taupikan kita ni sintuhan Rabbul Alamin. Bangtan yu pandukahanin ayat nasabutan yu bukun mano siya in nagjanji. Bang mano siya in magjanji ka to on waktu matunay niya on waktu di niya matunay. Biasin zaman ta ini na mataod ni mano siya magjajanji. Labi awala yung mga sila nagdaragan. Pupolitik. Na injimanji ka to bukun mano siya Tuhan Rabbul Alamin. Atin niya mga palanggungan na muha ka Islam, timaykod ka to yung bulan Ramadan, sinlima pa bulan yaon, inkahalan tanyo, suway di mawugto yung pagsarang sukul tanyo patuhan Rabbul Alamin. Nung sin mga ulama, yung pagyano pagsarang sukul, ilabtik sindila, zuhuru athari ni'matillah ala lisani abdihi. Hadila muna-muna ilabtik. Sinambok ipon niya o namun yung pagpamong niya alhamdulillah atawa ashkurullah. Wa ala qalbihi syuhuda wa mahabbah. Alam sin pangatayan niya yaturituin kasila sa panglaggo ihamon nagdihil kanya ni'mat. Isiwa mo ni Tuhan Rabbul Alamin. Wa ala jawarihi ang qiyada wa ta'ah. Sa tahanggaw takbaran niya dumagbus doon. Impardaakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Atin niya in hakikat sin pagsarang sukul patuhan Rabbul Alamin bukun tumubtubadila. Bunnal
Imbiyat to dagbus pagsyukur. So in kasampurnaan sin pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, hilabtik mo sin dila mo, lialaggo mo halong pangatayan mo isin nagdihil kay mo ni'mat, paragbuson mo impardaakan sin Tuhan Rabbul Alamin hanggaw ta'baran mo. Wa ala jawarihihi ang qiyada wa ta'ah. So way ikaw yaon doon. Sumurrender na kau hakabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Habiyat to dagbus lang si mga ulama, masampur na mo impagyanong pagsyarang sukol pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sa ni'mat amon alta, indihil kato sin Tuhan, amuin pagkalawangan sin bang samano, si impangarating ila amurayat to ni'mat. Insihat mo, ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naghadith siya, man bata fi sirbihi, aminan fi ahlihi, afiyan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyusiwin na kabati. Kabati siya din nakatukan niya, sindum, yabutan sa simay na ako. Impanghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapuji na kay min Tuhan Rabbul Alamin. Hamo kadith niya magsabdain Rasul alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Puji fa Allah taala amuin nagpabati kako. Nagpabati kamo atawa nagbuhi kamo din nakamatay. Din nakatugan long sin mga ulama ing katugan yaon kamatay siwi-siwi. Intanda niya, way kasayuan si Mano siya wang siya natutog, mahalok. Amuray napas niya, siwi-siwi, magguwain hangin, magsud. Sa uway panayon niya. Hanggang pagbati sin Rasulim, piyang hindo niya kato, papudjihon kato in Tuhan Rabbul Alamin. Ni'mat sa laggo-laggo. Nakabati ko din nakatukan. In pagtug sa si Mano siya, ni'mat sa laggo-laggo. Sa bang imano siya, di magpakatugdum, kyugdan siya sin sakit. Malaggo musibah, din ang mga musibah. Pagbati pudjihon in Tuhan Rabbul Alamin. Isiyusiwin na kabati. Hati niya, salamat siya doon ahali niya. Aun ahli niya, sawabin ahli niya, pamilya niya, in asawa, maumpabanan niya, imba na paasawa niya, in ina paanak niya. Yaon doon, bimana aun sandigan niya. Sawabin ahli tayo ni sandigan ta, makatabang kato, makadihil kato pikilan, mag-solve sim problema. Bang awang biya mga kagunahan ta, solvon, makatawang ka ito yung pamilya ta. Bang biya tulong nin kahalan mo, kahalan si Mano siya, yaon siya ahalin niya, salam. Afiyan fi jasadihi. Sa taong sihat niya, alhamdulillah, aon health niya. Salamat siya din ha mga sakit, uno-uno. Bang mampia uli, sin Tuhan Rabbul Alamin, bang aon din kato, aon niya nanam niya sakit. Allahumma amin. Pagkatto niya pakusina niya ato palamisahan niya indahu qutu yawmihi. Aun na asal makaon niya. Bisan mo kun na mataod. Amoin kainihan kaniya aun makaon niya. Bisan na kuman tupot-tupot. Faka'anna mahizat lahu dunya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insa kaula-ula biya na hiklad kaniya. Tipon nakataan kaniya in amun kararayawan diya long sin dunya ni dihil na kaniya. Maita. Hanggang kita magtuyo mag-usaha sabab asupaya aun savings ta, asupaya aun makaunta, asupaya bang sopa maaun din kato, kugdanan sakit, bang man kita, pialayusin tuan, piarihala kita niyo katan, aun ikapaggasto ta, asupaya dumayaw in sihat ta, bang biyating kahalan ta, simple life, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin hiklad kanya in karayawan sin dunya ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Ukon sadya alta, pila sadya mano siya altaan, di niya makaunin, kawayan niya kaunon. Sa babaon sakit niya. Pila sa jamano siya, masan niya yung pamaibay niya, sa yawnin aircon niya, yawnin kalinisan. So di niya ka na naman yung kasanyangan. Sa wabsinaon niya, nanam niya. Hangkan na, subay pala dyan, tayong panalita, bukon sa jaalta, inni matipagdihil, sintuhan Rabbul Alamin kato. Mga palanggungan na muha, agama Islam, inlong sin mga ulama, aun, hantang sin pagtukbal ta sin pagsyukur pa Tuhan Rabbul Alamin. Kayfiyatus syukri. Ikaisa niya.
al-abdu an yahmidallaha subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi bilisanihi wa yashkurah. Subay inhambuk ipon, pujihon niya in Tuhan Rabbul Alamin. Labay hadila niya, alhamdulillah ya Allah. Magsyukur kay mo ya Allah. Pujihon niya sa pagsarang sukulan niya, sabab sin ni'mat diil kanya. Kakusog sin baran, sihat, riziki, kabuhianan masanyang, kauman masanyang, pagsukuri pa Allah Ta'ala. Ganapan pa yan sin Tuhan Rabbul Alamin, barakat niya. Hikaruan niya, wa ya'taqidu wa an ya'taqid al-'abdu anna hadhihi an-ni'am min Allah subhanahu wa ta'ala karaman minhu wa ihsana. Subay i'tikadun sinambuk ipon mamamarat saya. Di makna i'tikadun niya, palamuron niya bagguton matto papangatayan niya, palamuron niya akida niya, amunain akida sin muslim, amun rukun iman unum, iban singkatan, mga gaib, wajib subay niya parat sayaw, hilamod niya matto, i'tikadun niya, siningkatan, ni'mat yaon, manahot, maaslag, mataud, matiyuin yan, katanda na Tuhan Rabbul Alamin. Wayroon di ipagyanon, long nasabab sin ingat mo, sabab sin panday mo, inyan katan sabab sa adapon, isin nagdihil ingat kay mo, Tuhan Rabbul Alamin. Aon manusia, biya resab kayo mo. So, testingan sin Tuhan Rabbul Alamin ang naigin akal niya. Isin nagdihil haakal, sin nagdihil hati niya nagparihala sin akal sin manusia, Tuhan Rabbul Alamin. Ang kaning katan, magbalik pa Tuhan Rabbul Alamin. Ang kaning Qarun, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabaga alayhim. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن Qarun kisah kato sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabab arakalaon din kato makatali, hangkan timao din alta niya, hangkan kimugdan yung pag-usahan niya, hangkan si mamboin kabuhianan niya, sabab sin ingat niya, ilmu niya. Inyat to sabab sadya mga palanggungan na muhaaga may isang arapon, impunan singkatan, rijiki, bius kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin, hawayroon kaya mo sa duwaing din kay mo. Di na sabab yat to, suway mo to, di kalupahan mo na muna in Allah subhanahu wa ta'ala. In Qarun, sabon na ito din Qarun, dahin hakaw man sin Nabi Allah Musa alayhisalam. Long sin kaiwanan mufassir in siya amaun sin Musa. Long sin kaiwanan pangtungod sin Nabi Allah Musa. Ala kullin. Dihilang siya alta. In alta niya yaon, ma inna mafatihahu, in siyabot sin Tuhan Rabbul Alamin, bukon amuin mata sin alta, bukon. Sa amun kunsi sadya sin alta niya. Kunsi sadya sin alta, pasandungon mo na. Kunsi sadya yao, biyarinin taod sin alta. Kunsi niya sadya, pinion mo na intumpukan sin mga mano, siya amon makukusog, di nila agon marahin kunsi yaon. Tao din kunsi. Kabugatan yung mga tumpukan sin kausugan, apabila nila dahon, kunsi sadya sin alta. Iyan sa sin kauman niya, ayaw kau makalando, imbiya ka to, makalando yung pag-abbo mo. Magkalando yung taas sindahan mo. Sabab di kawayaan sin Tuhan, in tao takabur. In tao mataas sindahan. Unin sambong niya, Qala, innama utituhu ala ilmin indi. In alta yan katan, kaya dihil kaku, atawa kaya tukbal kaku, atawa nadawhat ko. Atin niya, nadawhat niya in ilmu, nadawhat niya in alta mataod yaon, ala ilmin indi. Sabab sin ingat ko, sabab sin ilmu ko, kaya lupahan niya nagdihil kanya ilmu. Kaya lupahan niya nagdihil kanya kusog. Kaya lupahan niya Tuhan Rabbul Alamin. Para hal in nagdihil kanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Unin hinang kanya sintuan, hinang siya pamintangan. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Nasipak in lupa, piatun siya sintuhan Rabbul Alamin iban sin bahay niya. Singkay pa ng mga ulam sambil alta niya. Nasipak in lupa, piatun siya. Hadun niya papiananam na kanya. Nadi kita, in kita bariman nangangako patuhan Rabbul Alamin bukum bihat to. Doon nakadihilan kita, alta, tiyo-tiyo, alhamdulillah, pagsukuran ta. Inyaon tupungan, dihil kay mo sintuhan, amo yun, inikarayaw kay mo. Sa alawag kaudahan, hinangay sabab. Tawag kaudahan. Sa bang kau na anad, nagsyukur tiyo-tiyo, bang tumawad na, inshallah, makapagsyukur na kau. Sa bang kau di maingat, magsyukur tiyo-tiyo, di na kau makapagsyukur mataod. Hati na suwa i'tikarun taim mga ni'mat dihil kato sintuhan. Bius kato inyan din hatuhan Rabbul Alamin. Rijiki tiyupong kato sintuhan Rabbul Alamin. Karaman minhu wa ihsana inyan dayaw. Kamura sintuhan Rabbul Alamin. Bangkaw nakating-kating ka, nakataas-taas. Ako suka yung pagsyukur mo patuhan. Aun na sa manus ya, duga ingning kay mo. Nangayo biya simpya, ngayo mo wala pa siya dihilan sintuhan Rabbul Alamin. Damikyan hikato niya alla yasta'ina bihi ala alla yasta'ina biha ala ma'asihi bal yuti'u Allah fiha. Iwan suwain alta bius kay musintuhan Rabbul Alamin atawa sihhat rizqi dil kay musintuhan Rabbul Alamin ayaw mo tuod pa kaya papagmaksiyat patuhan Rabbul Alamin. Tabi ang gatos tabi ang pagkarungan tanyo bangin tao timaod-taod na, hindi dirihilan kanya sintuhan Rabbul Alamin. Aun waktu, kalupahan niya intuhan Rabbul Alamin. Sabab usalon niya in alta yaon, ipagmaksiat niya patuhan Rabbul Alamin. Pila sadya karungan ta. Bang man kita niyo niya apsintuhan Rabbul Alamin. Nagkataod-taod man insin, matupahula bukon Muslim, mami babae. Pagduyag-duyagan niya. At inimabaya siya numanang parasahan sambatan nila. Para kanila. Minom sinamo hindi kawayaan sinakama. Minom sinalak. Takinisan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sabunnal to din alak impagpanayam hapos. Sambil pakahinapusan sinayat. Inyatu najis sin syaitan. Papatinggalan ka to sintuhan Rabbul Alamin. Nasuwain ni'mat di pa kayon pamaksiyat patuhan Rabbul Alamin. Sabab bang napakay amunan inot-inot kalupahan na sinipon intag-ipon. Kalupahan niyan tuhan Rabbul Alamin. Katampanan na impikilan niya, pangatayan niya, sambil sumug na siya mo papaghinang amo hindi kawayaan sinakama. Patiliwon kita niyo katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ha mga kayfiyatu syukri. So may ingatun tayo ni'mat dirihilan ini fadlun min Allah. Kalabbihan dirihilan sintuhan Rabbul Alamin. Sa salamatan din na tuhan Rabbul Alamin. Bang daran ta matumtumim biyat to. Daran ta katumtuman doon na tinda ta, pag-usaha ta, pag-office ta, pahinang ta. Tiyo-tiyo na katawa maasla. Bang daran ta ini tumtumunin ini din na tuhan Rabbul Alamin. Masipog kita magmaksiyat pa tuhan Rabbul Alamin. Masipog imano siya magmaksiyat pa tuhan Rabbul Alamin. Nawang hinang tendiat tulong sin mga ulama, hinang tendiat to hantang dagbus, amo natin kayfiyatu syukri, hantangan sin pagtukbal mo sin pagsyukur, unin idihil kay mo sin tuhan Rabbul Alamin. Aun siya long niya, famarat, din ang mga bunga niya, ikaisa niya, palihalaon, sabab sin pagsyukur mo, palihalaunin ni'mat doon kay mo. Yan ang sin mga ulama, in pagsyukri, sammal ulama'u, asyukra, al-hafidha wal-jaliba. Nganan sin mga ulama, in pagsyukur, patuhan Rabbul Alamin, ha-ni'mat dihil kay mo, ni'mat ka kusog mo, sihat mo, amun health mo, iban sin altabius kay mo sin Tuhan. Nganan sin mga ulama al-hafidh, in hati niya, magpapalihala. Unin maksud niya. Di ma'ana, anna syukra yahfadhu an-ni'amal mawjudah. In pagsyukur mo, tiranan may nang sabab, palihalaon kay mo,
Sintuhan Rabbul Alamin in ni'mat amun yan na doon asal kay mo. Bimana mapalihala siya din sin maig kay mo. Kumakkal siya doon kay mo. Tumaptab siya doon kay mo. Damit kanyanan nila al-jalib. Unin natin sin al-jalib. Yajlibun ni'am al-mafqudah. Amun ni'mat way panahasil mo. Amun yangan-angan mo pa. Way roon pa doon kay mo. Utungon pa sin pagsyukur mo pa Tuhan Rabbul Alamin. Bimana bang ko nagsyukur, nafalihala ng ni'mat doon kay mo, mautong niya pa in ni'mat kay ba na naman way roon pa doon kay mo. Bima nakaganapan. Damik yan lang sin mga ulama, haayat sin Tuhan Rabbul Alamin, anna syukra min asbabi ziyadatin ni'am. Impagsyukur pa Tuhan Rabbul Alamin, then ha mga sabab, ikasung sin rejiki mo. Hadi na tumaudin quantity niya, in barakat niya sumung. Maino-ino ka, bisan wala simung in amount niya. So in kasanyangan kaya na naman mo, labi, din sinamon kasanyangan timaudin amount niya. Ato in quantity niya. Sabab in barakat niya, biusog kay mo sintuhan Rabbul Alamin. Sababan sin pagsyukur, parman sintuhan, wa in syakartum la azidannakum. Mamun yung pag-ianon ta ayat, Tuhanin jimanji, bukun manusia. Wala in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Bang kamu timukbal sin pagsyukur, kanapan tanto tuod. Tiaukid pasintuhan, tanto tuod, bunnal tuod. Ganapan pa kanyo sintuhan Rabbul Alamin. Wala in kafartum, sa bang kamu nagkufur. Dihay ni kufrun ni'ma, sabab awon pagtagon kufrun fil i'tiqad. I'tiqad si manu siya sumumba siya padugaing, mangayo siya padugaing, ini ato kufrun fil i'tiqad. Awon kufrun ni'am, ati sing kufrun ni'am, idinay mo in nagrejeki kay mo Tuhan. Idinay mo di mo kahagaron. Tuhan Rabbul Alamin in nagdihil kay mo. Di mo pagsarang sukulan. In ni'mat dihil kay mo sin Tuhan. Yung pagtaga to kufrun ni'am. Wala in kafartum, bang niyo idinay. Bang kamo di magsyukur. Na bunnal tuod in siksa ko. Parman sin Tuhan, nakalando in ulul niya. Nakalando in pangsan niya. Damikyan mga palangbungan na muha ka mga Islam, makawa taha pagsyukur. Inrida sin Tuhan Rabbul Alamin. Hadith din Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu fiha. Sabunna ito din Allah Ta'ala magrida siya hambok ipon. Apabila siya kumaon sin kakaon, uno nakakaon, mangman halal. Kimaon siya sin kakaon, yudji niya in Tuhan Rabbul Alamin. Tiyumtum niya in Tuhan Rabbul Alamin. Yagsyukuran niya in Tuhan Rabbul Alamin. Aw yashraba syarba. Ataw minum siya siniinuman. Yudji niya in Tuhan Rabbul Alamin. Hati niya in Muslim, alhamdulillah. Tiap-tiap kaon niya, tiap-tiap inom niya, kariridaan siya sin Tuhan Rabbul Alamin. Mayta. Tiap-tiap bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap imbar iman, kumaon, ataw minum. Kaya tumtuman niya in Tuhan, piyudji niya in Tuhan, piyagsyukuran niya in Tuhan, karidaan siya sin Tuhan Rabbul Alamin. Mga tay mangod na muha ka Islam, tumtumuntan niyo, in ni'mat yari di ikato, longsin mga sila magbabahasa, elusive. Atin niya maidlas ya, mailap, sin bahasa. Maidlas ya. Diya si mga manok yaon, among mga manok gimba. Bang muulin ang bukon na mahugot yung pag-ulin mo, maidla. Mahunit mo lawago, mahunit mo saggawon. Bang siya makarakan na. In ni'mat, longsin mga ulama, biyat to hantang niya. Inna ni'ama wahshiyatun faqayyiduha bisyukri aw kama qala ba'du salaf. Longsin kaibanan mga ulama nakauna, in ni'mat long niya, maidla siya. Maluhay siya makabuloy. Hukutin niyo sin pagsyarang sukul patuhan Rabbul Alamin. Bang kamumabaya, di siya makapuklas, in ni'mat doon kanyo, baggutin niyo, hukutin niyo sin pagsyarang sukul. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Thumma amma ba'du, ibadallah, ittaqullah wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kahinapusan mga palanggungan na mga agama Islam. Aun maniutiyo gayta sintuhan Rabbul Alamin, aso kaya ikasumpat ta paamoy na pangadji ta kaina panagnaan utba ta. Ini hatungod sin mga mano siya matukasin pangatayan tumukbal sin pagsarang sukol patuhan Rabbul Alamin. Sambil aun pagkaiwanan mano siya di mabaya magdungog. Bangaon na ni'mat nila, kating-kating ka sila, di sila mabaya magdungog. Kahalan sin zakat. Di sila mabaya magdungog, amuin patumtuman sila. Bangman kita niya absintuhan Rabbul Alamin. In Allah Ta'ala nagbayita, yan na suratun Nahl. Piya mahalayak sintuhan na supaya kapangawaan tanyo pangadjian. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Yan ang suratul Nahl kulang labi. In ayat ini manunjuki dong sin mga mufassirun na bahagi nagto in ara nila dong sin kaibanan jimatoy niya hula Makkah. Dong sin kaibanan hula Madinah. Amuin pagpuas na wapat in Rasul, amun miyasakir nila in Uthman, yatay nila in Uthman radiyallahu an, pagpuas sin pagpatay kan Uthman, diatungan sila bala. Dong sin kaibanan bukun wayron specific hula atau tempat. So biutang sintuhan supaya pangadjian sin katan. Sa along sin mga ulama kaibanan hamak ka siya jimatu. Kisah ini kisah sintuhan Rabbul Alamin in kahalan sin mano si alom sin kauman. Wa daraballahu mathala. Nang dihil pangupamanin Allah Ta'ala. Aun hambuok kauman amunin nasabot ta kain ayat tulong si mga mufassirin. Aw nang buok kauman in kauman yaon kanat aminatan mutma'inna. Salamat siya. Aw security niya. Wayron kahanggawan na laom sing kauman niya. In mano siya niya masanyang. Bukom biya si mga hula pagkasakupan tanyo di makapanawin ta udum, di makapanawin ta umahapon. Inyatu bisan tunga dum. Bisan uno waktu. Wayron kawakan hiluhala. Wayron makabubuka. Kisah sintuhan. Qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Mahanong dakuman in pangatayan sintawa kauman niwang siya manaw. Wayron kabukaan. Sa laggo-laggo ni amata hambuok kauman bangbiatto in kahalan. Ya'tiha rizquha ragada. Magdatong in rizqi di magkasaypo, unexpected. Magdatong in rizqi pa kauman yan. Atin niya, bisan wayroon in karya sa lisin rizqi duno pa man niya bungang kahoy, so magkaramat to din hula duga ingin bungang kahoy. At uno-uno nakagunahan nila, in rizqi magdatong pa kauman yan. Sa unin na hinang problema, sinta uha kauman. Fakafarat bi an'umillah. Amo ito na hinang problema nila. Nagkufur sila hanikmat sintuhan. Nasabot na nakain na unin pag-iyan pagkufur. Inya nagkufura ni'mat, deny nila in ni'mat, inyaon din na Tuhan Rabbul Alamin. Mag-usaha na sadya sila, magpataod na sadya sin alta, magpalingkat na sadya sin pag-usaha, sa di nila maatayo ni tumtumun in katanya on rizqi din na Tuhan Rabbul Alamin. Di sila mayat magsyukur pa Tuhan Rabbul Alamin. Uninhinang kanila, fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Piyakinam kanila sintuhan. In piyakay sin Quran, kita menlingkat sin Quran. Masya Allah. In ta'bir sin Quran, ta'bir balagi sin Quran, in piyakay sin Quran, fa'adhaqaha Allah. Piyakinam kanila sintuhan Rabbul Alamin, in tamungun sin kahapdi. In tamungun bukun pagkinaman. In pagkinaman, kakauniwan pag-inum. So in piyakay sin Quran, fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Manunjuki aun dihay ni mabaya iparatong sintuhan Rabbul Alamin.
Aun mabaya niya, ipasampay ka to tanyulong sin mga ulama, mapanday ha ilmul balaga. Yakinam kanila sin Tuhan Rabbul Alamin. Intamungon sin kahapdi. May tamungon in piyakay. Sabab, impuunan sin kahapdi tiyan sin manusia. Impuunan sin kabuka, pangatayan sin manusia. Bangbiat to timubtub di kakitaan sin manusia. Sa piyakay sin Tuhan Rabbul Alamin intamungon, sabab intimatam pala manusia intamungon niya. Mawaya, ipamahalayak sin Tuhan Rabbul Alamin. Ipakita sin Tuhan Rabbul Alamin, hasupaya kapangawaan pangadjian ibang pamintangan. Uninhinang sin mga tao yato. Nagkufur sila hanikmat sin Tuhan Rabbul Alamin, piyakinam sila sin kahapdi nakalanduin pangsan niya. Unin kahapdi nakalanduin pangsan niya, muna-muna timagna hatian nila. Timagna hatian, sababing kahapdi sin manusia magpagna hatian. Bang tumagna hatian, way makaingat, malaing ka na mo rin tagdapusin baran. Tiyan niyan hapdi yun. Kita awa. Di mo saan kaingatan mangisyon niya hapdi apang daig mo. Sabab magtagnaatian, bang di niya rahiwayta kay mo. Bang magsusung, piyasung, sintuhaning kahapdi nila. Sabab sing kamiskin. Wala na sila kiulanan. Yagpangan na sintuhan Rabbul Alamin inulan. Wala na timubo yung pangyanom nila. Piyasong sintuaning kahapdi nila, way nakalakan nila pagkaon, mamidpid na indul siki nila, iwanduhul lima nila. Uno, amo natin maksud sinayat, bukon pa. Piyasong pasintuhan Rabbul Alamin, kahapdi nila, sambil namidpid na katanin baran nila, kita ang nakatampalan na biya, tamungon matampal, kita sindua mata. Namidpid na sila sinhapdi. Sambil gimuha na yung mga bukog nila, yung gusok nila, timampal na. Di makna nakalando, bang imano siya, gimuha na yung gusok niya, limubong na yung bayo niya. Di na akong makatindog, akong gumawa na yung bukog niya. Malnourished yung mano siya, wala na nakakaon, natawa mahapdi na tawa magkagunahan nakakaon. Biyak to impiananam kanila sintuhan Rabbul Alamin, in sa kaula-ula, in kahapdi nila piyatampal, biyak sintamungon na supaya kapangawaan pangadjian, sin mahadjana, bang sila magkufur hanikmat sintuhan. I-deny nila, nagre-reject kanila Tuhan Rabbul Alamin, bukon mustahil, diyak timpananamun kanila sin Tuhan Rabbul Alamin. Damik yan yung kabuka. Sabab babaon nila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak to nagpatampal na Nabi Muhammad sin pagdakwa nila, udyo-udyoon nila, uhingaon nila, sambil izinan sin Tuhan Rabbul Alamin, papaatuhon kanila. Doon man kita nila inisog sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumtumuntain Nabi Muhammad di magpanagna. Bukon bulaog, bukon magpanglangpas, bukon magpangholda, bukon. Sa Nabi Muhammad sabab piyuhi nga siya. Binsa na kiyawain alta, kiyawain hula, diaat na sin Tuhan Rabbul Alamin, nagdipen na ginawa barang nila. Kita nila inisog sin Nabi Muhammad, nakalando imbuka sin imatukan niya. Dito na nagtagna muna halom sin pangatayan nila imbuka. Piyasong sin Tuhan Rabbul Alamin, hayigat sin lima nila, iwan siki nila na midpid. Sambil piyasong pembunga nila na midpid na nintero baran nila. Timampal na, biya sin tamungon sin manusia. Kita na singkatan, kaya pangawaan pangadjian. Then nasawabiat to mga tay, mangod na mo haagama Islam. Long sin Imam Al-Ghazali rahimahullah, ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن تعرف أن النعم إذا لم تشكر زالت ولم تعد. Kahinapusan long si Imam Al-Ghazali, subaylong niya dayawon bang ang pikilan duga ingin pamaham niya atau pikilan nabibingko katawo kun maamo yung panaymaan niya, malayo siya papagsyukur patuhan, di siya magtutukbal sin pagsyukur patuhan, nasubay tumtumon sin manusia yan. In ni'mat amon yan doon kanya, mataud matiyo, bang di yan ipagsyukur patuhan, malawa dayan, di na magbalik. Maig dayan, di na magbalik. Bang sopa manaig ka niya, aon man nagbalikin niya, tubukon na, dugaing na iban sin nakauna. Bang di ipagsyukur, malawa dayan kay mo. Ang pabang malawa na, tu'rafun ni'am bididdiha, kana naman na sin manusia, inhal ka hati sin ni'mat amuin, bakas doon kanya, bang maig na doon kanya. Murah-murahan mga tay mangod na muha agama Islam, aupo waktu tani pia pagbarakat sin Tuhan Rabbul Alamin, mangayo kami kanyo kamaapan bang sopa maawon kaya sara na mo
at inya nakasiha din hapang Hindu atawakan wala imamo inya to din kamo iban din apanat sa syaitan bangsa pamaon kimugdan niya to tawfiq iban hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin amo ito pagsama-samahan tani ubog-ubogan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد من حولنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب